cái YouTube videos entry na chuan in share nga YouTube videos dang ka react ngai lo ani chuan in hei nge YouTube videos reng te po hi ani na taka chuan in Instagram ka live ho kha YouTube a karon swan lut kha ni meta. As you can see, most of my videos are in portrait mode vaka hi mo chu landscape zong le hei en nuam zong ani tur ang tak ti zok meang khatiang zonga en tur ang chi phe ka chuanin tlemte birthday la ka trend ta na ka shoot sakti velte chiar tham lekani chu ka video tam zok hi hey proper shooting nei po ni chuang levin Instagram ka live videos ho ka save ho ka YouTube akron son lut khan ni ve mai ta ni chu. But something changed my mind today. Chuan cái YouTube notification kha kan and then chu in khan kan kal thaden den chuan in trial tracks ho kha anron lang ta hlol mai ni chu I ahla thu kha enge ni kha wait a moment ngoro ka screen ka record ngal don in enve theina turin record chuan in ka notification kan and then kha chuan in trial tracks nol in ni kharon ni ta pop mai ni chu ala tai tele trang ro no in ni shitiam I was so intrigued ka ngai thla chak hal ta ringot me ni chu trial track we kan soi ve lo ka nga englo lungtat party vela tang te khanin hei ka lo she ve tor shin ma se hei shiat tak ni lovin ka shiat tak chu ni kum November tha khan kum khat chlo ni ve ta der mai he en lo champai lama khan zin chho ni chu chuanin en lo kalkonga khanin sumo khan am play ta eng hlang han play ka blah 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 kan overload ti vel ta khan ni so ta chuan adota khan eng kha kal chho zela eng kha khoi lam mi nge ani ka shelo ma se ka rin dan chuan sak zakwa sam ruk vel mi ni ka ring chho ta pop ani chu wang chuan in geo tracks kha like an lyrics kha enge a relevant box here chuan in an music kha chu soisia ke chu music lam ai chuan in vocals lam hian in ka inglo zok wang kha music kan ti music kha chu okay very good kha kan ti chho ta zel ta ai pop box drums ta kai shit here am a zoi me ni chu la ka chuan in nal hi ka til lut tu ka chuan in achang tu nu te meng azai tu ber an vocalist ber te la kha o kha tliang fia fai re sia chuan in hey very fresh chu ka ngai tha ta ni chu ke ma hian mo chu trial tracks ho ne kan history chu ni ta chu wang chuan in voina khan no in ni ti hla ka notification an ron thenga chia kha ngoro trial tracks ho ke la subscribe lo che un ka share kan subscribe no kang chu ma in first and foremost yang ngoro ka sign in lo ngoro nakina ka lo subscribe thawang cheunga ka la subscribe lo che u ani chuanin ngoro hi sign in te ngai ka la sign in lo kwal vel box ya ngoro ka password te no ai ka te video prolong chiam kha tu lo chho ta mai se chuanin nol ini chu lo om ta ni chu chuanin kha I play po kha ka play du lo ni chu achan chu in lo ka react nga chuanin my very authentic reaction ka viewers ho zong nian khanin kan film very renge kan video very renge ka titani chu wang chonin today tu na hian trio tracks can play don no in ni ti himo I don't know what to expect. Kan post log eng ma in trio tracks is sap tong lo ni ta chonin tracks x until do so eng pot ni ta se trial hu chumi zo tong taka kan sipel don chonin TREAU ni lo han TREAU ti om zok takanya ma se who am I to say that chtia mem ka perfect chong lo chuwang chon TREAU trial tracks kan end on it so nol in hi chtia mem Mizoram ui I like it already ka du ngal ngot Mizoram an han ti ziai ta ni chu I love this girl. Ed shit. Wait. An man hi. Ui, a picture quality te cartoon deu reu si comic book ang deu khana ron tinghal ziai ngal bok ni hi. Wow, I am so impressed. Achan chu tun lai a chuanin drone nian ti khane ta react tlang sang taka she tiam drone a han tikal kwala Mizoram dung leva han la dur munam lu to ka ma se after a while video patni pathum ka en hu chon kha ka chu like
it's a cliche ชุดที่ไม่ง่ายอากันในตัวเฮ้อมวยลุตุกทว่ามาโรดซูทิลทารันตัวเรา this is fresh I like the idea การ์ตูนเลี้ยก็มิกบุกเนี่ยอังารอนตีเวลค่ะเอ็งติดเงี้ยรำเห็นน้ำกันพัดสันตีร์เวทเทียงอันเราพิอารุเวลนี่ค่ะจังสนุกค่ะ I love itเข็มตัวทำตัวไอ้ใจอธิมรัวเฮียนิน acting พ่อยแล้วเทียมตั้งอันติเวลเวอฟันเซตตะเข้มิชิงฮี I love her I love this a team hinga kan du nga le ringo ta ni it's because it's so relevant in thandon te ni bokta this is so relevant and the lyrics wow amazing lyrics hey ka dol do asam ka an chem leng vel chan ma sam ka you are too good girl shut the front door bang wait ได้ไรagain locks อย่างเงี้ยไรเดียค่ะ at chat ไรตะคิงรอ master what Philly versus รำเรียนน้ำเฮียนมาเตะเทียมต๊อบอรุณกราตีเลเวกตัวมาฮีรุนไตก้นตัวเลเวกทำเลเวลกว่าละเซand boys back I so love it sum adu po kan 80 ang Barbel I love it a video hi tunge eng lo vela edit kwal vel hi mani unaw te rig rapa khabar da tu hi mi pa ni tlak po ani lo ron ti le mak a video hi tu ti vel ngi avan thiam em dian this is so fresh I love it heti ang dio ro video ke en chu enge sa phoi na man an lo ti de to kha enge kha aha mi kha take me on a bit ti vel kha mi cartoon chungan lu na vel de kha chumi lawa chan hi this is so fresh for me sham pathian mai ko ramang chu mani ek 8 lakh ani I love it inol vengam don em don mahi lawin Mortal Kombat ami kha Mortal Kombat mi kha ka chikushiti mi bora man lo tile makta ni chu mi zora man ro tile chia this is so political now kan zora meng do how to thalak ron nin wai mai shashang out This is so relevant. In van thiam tak em. Thin lung hi in seng ti asiat ngoi this is talent. This is pure talent. Wow, pop do pop. So cute. Boom! Ang pop ka liều siya mati hisang rew siya. Ngol din ni pop ani to. Kiri! #kiri! Pop, I love it! No, ice. Kadu ka nalutok
repeat ngun don hle me hi or trio tracks te thank you once again kan ti me nge hey nge ka lo me ni top me ni for giving me something fresh and energy sang boxy relevant tho boxy tun lai boruak in loom let vel ne na enge in bil lutuk tho si shem nang ma di ka shem na po adik tak chuan ing lo kha ni ta ni chu ing lo enge kha sang kha zakwa sam ruk ti vel tele bla 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 tho vel kha ni ta kha kan zin konga khanin I was literally having this LSS last song syndrome kha kanei ta ni chu hi thin lunga cham reng ang chi type pheshem kan zir tir le hlak cheu ni chu last song syndrome nang ma ni wang ha kanei chota tuna mi hi I so love it do lu to ka repeat ngun don hle a ka ngai thlang ngun don hle ti kha kan soi ni chu lo en ve nge ro trio tracks nol in ni pop ta ni chu official music video chuanin nang mani YouTube channel a nge me in han release pop here I am so proud of you audios M Digital Records ania video Gabriel Graphics alone ni hing ro hei ta han ron soi no ai lom editing ka fu so top ta ang ro there is thuzia ko man in description akan hela hi kan ram le nam ti boral zonga khosa abik takin ram in rail ball na a afong poimo chel thadu hau lo te tan kan hla ne tuna no pangte hi nakin loka kan ram shwai turte an ni ti sherengin antana munom turni a kan shiat in he music video hi kan siama very good no pangte lo pon kan lo mani si mo amu nom phena thon thu kan je tel te hi pui tling zok ten om jenei takin lo soi fia za ulati im tun tum chung ngen na khan siam ve I hope tuna ka video siam po han engti monital midang te a educate ve ka be say in mani nang mani na in ron tum dan ani ange hian tin kan ngai dan le mu dan ain ang lo na sa ang ti kan ringa comment section lama ingai dan mu dan han po chuak vela alo mo tang karon comment no ayang chuan ke ma ka reaction videos link ka karon da vel zia yang shithia me mani in promote pa khal sei in zara klo in promote don ni chu point em lewang chu mo o amu na ma chuanin no pang chang lo po puitling point mu nam ka tia chuanin a message a tha ka ti em I love the song repeat button he ka views na sa don hle chu chu ni mai thank you for the music